स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबदा मतम असुक यामना थेंगथालिबा असुकी दायिता स्टेट गवर्नमेंट पुगदबनी हाइना यूनियन मिनिस्टर विजय गौलना फोंदोखरे कौतुक्तब ओइरो याइटिबी लोकलदब ओइरो सेंटर अथबा मतमदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा हौबिरो हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे हयेंग पांगथोकदरबा हियरिंग एड अमसुंग एसिस्टिव डिवाइस सिंग यंथोपकी थौरम असिना अनोबा वर्ल्ड रेकॉर्ड अमा थमगदौरी अमसुंग नवेम्बर 5 अमसुंग 6 मणिपुर मिजोराम अमसुंग त्रिपुरादा नोंगलिन नुसित कलोइना अकनब नोंग सिरबा याइ हाइरि मयाम खुरमजरी अदोम नेमिरबसे इंपैक्ट न्यूज ने आई तखलमम श्याम खनन हाउजिक पुंजा सी फावगे मरबा पाव मयाम द पिजरी सही अने के मथकता पन्नु लेरकलबा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानबा याइथिबी लोकल अमसुंग कौत्रुक सिंखोंगी मफम सिंग अनि असिदा ngase यूथ एफियर्स एंड स्पोर्ट्स की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट सर्स विजय गौलना हक थेंगन सतुन यंगसनखरे खोंगसने चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगना सिंहागलुना चीफ सेक्रेटरी ओनबकी सो वांगजिंग तेंथागी एमएलए टी ब्रोजेन अमसुंग अते ऑफिशियल सिंगसु याउखी मिनिस्टर यंगसिलिंगाई मनुंगदा नाकल मरमदा पुलिसना सोरागी प्रजा सिंगदा टियाग्यास अमदे मॉब बम कया काफ्तुना तनखाइखी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सानबगी दमक स्टेट गवर्नमेंटना सैनब मफम ओइबगी मथकता अकुटब मफम अमा खलमदा मिनिस्टर अंगप फोंदोखरे यंगसिलुरब मतुंगदा बीजेपी स्टेट हेड ऑफिस ता पाउमिसिंग उनब अमदा मिनिस्टरना याइथिबी लोकलदा यूनिवर्सिटी साबदा अपनब ओइगदबा मरम मरिसु पीखी मखोइसिंग अदुगी मनुंगदा याइथिबी लोकल असी यामना कुटप मरमना प्लेन ओइननबा लैबाक थोंगटपदा सेल का हेन संगने अनिसुबदा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अहुम सुबदा लौमी सिंग मतिक साना खेती पुरोन पिबिदाबा अमसुंग तोंगान तोंगानबा सेक्शन दगी मफम असिदा यूनिवर्सिटी साबदा अथिंग पिबा लै हाइना फोंदोखी कौतुक सिंखोंगी लम असी माइकेदोंगी मियामना पिबदा अयत पलैतबा मरमना माइननबा कंपनी अमदे इंजीनियर सिंग लाक्तुना अथबा मतमदा यंगसलगनी यूनिवर्सिटी असी साबदा मतम असुक यामना थेंगथालिबा असिगी दायित्व पुनमक स्टेट गवर्नमेंटना पुगदबनी हाइनसु फोंदोखी मुझे नहीं मालूम कि राज्य सरकार ने 2 साल के अंदर इतना समय क्यों लगा दिया और फिर ऐसी जगह क्यों दी जो विवादों के अंदर घिरी हुई है और लो लाइंग है। तो मैंने फिर मुख्यमंत्री को कहा कि जब मैं ज़मीन देखने जाऊं तो आप भी साथ चलिए, ताकि ये नहीं हो कि हम कहें ऐसी ज़मीन है, आप कहें वैसी ज़मीन है। जी देखिए जी, अल्टीमेटली तो इसका फैसला राज्य सरकार को करना है जी। अगर राज्य सरकार कोई और जगह नहीं दिखाती, नहीं बताती है, तो फिर केंद्र सरकार इस बात का अंतिम फैसला लेने के लिए अपनी एक कमेटी बनाएगी जो इस बात के में फैसला करेगी कि भाई कौन सी ज़मीन ज़्यादा उपयुक्त रहेगी और तबोल की ज़मीन उपयुक्त है या नहीं है। कौतुक्तब ओइरो याइथिबी लोकलदब ओइरबसो सेंट्रल गवर्नमेंट अथबा मतमदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा हौबा हाइबसे गवर्नमेंट की अपामने यूनिवर्सिटी असी साबगी दमक अहानबगी याइथिबी लोकल की मफम असी सेंटर की टीम अमा लाक्लगा खनखिबने सेंट्रल गवर्नमेंट की ओइनदी मफम अमा दबु ओइरो यारिबा मखै यूनिवर्सिटी असी साबा हौबिरो हाइबने हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi खोंगसत अदुगा मरि लेनना फोंदोखी अखोई साइड सिलेक्शन से अखोई स्टेट गवर्नमेंट याउदेबा सिसु येंगबा अमदुसु येंगबा अदुना मोइन अइना थाजबददी मोइगी सागदबा कंपनी अदुगी मोइगी आर्किटेक्चर सिंग के याउरगने अदु मोइन लेपकदबनी अखोई सिदी सेंटर गिनिना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाइबी सेंटर गिनेबा अदुना मोइना इंडिया गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना कराइदना बेस्ट लोकेशन होइगनी हाइबसे मोइना लेपकदबनी अखोई स्टेट गवर्नमेंट गिदी एनी होया थुना हौबिरो सिनी ngasi यूनियन मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर ना याइथिबी लोकल यंगसिनबा लाक्त्रंगे ममांगदा अंगनबा मतमदगी हौना सोरागी यामनबा मियाम थोरक्तुना यूनिवर्सिटी साबा यारुई हाइदना खोंजंग कया संगसनखी सोरा यावना याइथिबी लोकल अकोइबगी खुल कयागी मियामगी पुकथाकलिबा लोफम असिदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबा सुंया यारोय स्टेट गवर्नमेंट सागे हाइरगना अतोप मफम अमा येंगलगा साबियो हाइना सोरागी प्रजा अमना इंपैक्ट न्यूज ता फोंदोरखी खोंजंग संगसिनबा मियाम अदुबो तानखाइना बहोनबदा पुलिसना टियाग्यास अमदि मॉकबम कया राउंड कया सुकाफकी मुंगनबा अदुदा पुलिस पर्सनल अमा यावना मिय कुल्लुम असोपन नंखी चीफ मिनिस्टर ना छवि के हरगदी थोड़ा प्रजागी मफमदा मान बोम थाथरगा पुनमक तुमना हतोक पिरमगा सरा
मागी यूनिवर्सिटी सबियु छोरा की रिजेक्ट वरिबा मरम दी पुकचाक था इबा आइगी छोरा मतमा मत करी की नोबा फमफुम थी वरिंगाई चिंग तखिबा कनाना छोरा पर जाना कखिबा नत्रबा चीफ मिनिस्टर ना सभी के हरगदी छोरा पर जागी Hayang pangthokadoriba hearing and amasung assistive device-ing yanthokpagi thoram asina sungsoi soidana anoba all record ama thamangamlagani haina Manipur government gi Health and Family Welfare Commissioner PK Singhana phongdokre. Government of India gi Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities gi miyang makhada Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India amadi NPPC di Manipur na sinuna Kumanlapak Indo Stadium da hayang pangthokadoriba Mioi listing taruka samri humphumari da hearing at yantokpamadi assistive device-ing hapage thoram asigi siam saba punamak loire pangthokadoriba thoram asigi siam saba ki thabak yengsinba lakiba Manipur government ki Health and Family Welfare Commissioner PK Singhana pawmi singda phongdorkibada Manipur ge tongan ba mafam nifuma panda hearing testing camps sing pangthoktuna hearing aid amadi assistive device-ing hapnana bapuna mioi listing taruka samri humphumari khangat khibani haiki mangna makha tan haikibada hayeng pangthokadoriba thoramasi Guinness World of Record ki official attempt ni thoram pangthokpamda camera kunthra taruk thamduna London da laiba Guinness World Record office da live streaming thanana ba sem sabaloi haiki hayeng pangthokadoriba thoram asigadama hearing aids yentokpamadi assistive device-ing habnabaki-damak tongan-tonganba table samba yangkai thamli table sing asida doctor amam laigani amati patient sing restart tawba loinana assistive device hapada yamlabada minute 10 dagi hena changloi maramadana pung amada mioi satreti assistive device hapa ngamduna hana leramba record thugaiduna anabu wall record thamba ngamlakani haiki Panba yabadi Gujarat pangthokiba hearing and amasung assistive device-ing yanthokpagi thoramda pung nipan gi manungda punna mioi satrukta assistive device hapa ngamdana wall record thamkhibani. We have 36 cameras all around. They will be providing live feed to the Guinness office in London. Adequate arrangements for proper bandwidth, for proper internet connection has been made. The patients, when they come, they have to just register. All their records are already computerized. The moment they give their number, the record will pop up. They'll be given a slip and they'll report to one of these tables where an audiologist with the equipment will be sitting. The entire process will take close to less than 10 minutes per table, per patient. We have engaged about 400 plus volunteers from R.K. Sanatombi B.Ed College, from JNIMS and from Manipur University. All of them have been trained. They're all here with us just now. They've all been trained formally, and they'll all be helping us in crowd control and in conduct of the programs. Hayeng Kumalapa Indo State and Pangtokadoriba free hearing at Yendopagi Tharungi Damakta, Tongan ba district Singdagi Lakpa Gari Singi Sangpamamadi, Park Taufam, Imphal West District Traffic Police na CM Sari Haina, Deputy SP Traffic, Imphal West na Thadorapa, Sirlaman Hairakli. Ukrul Senapati amasung Imphal East District Singdagi Lakpa Gari Singna Sports Complex asigi awang thangba main gate asana laga main stadium ge nongpo amasung awang thangba maikaida gari singadu khamgadabani aduga Jiribam subdivision Tamelong Sursampur Sandel Thawbal Bisnupur amasung Imphal West gi Lakpa Gari Singna Sports Complex asigi nongsuk thangba gate asana laga main stadium gi kha thangba maning amasung kangsang gi lambida thagadabani haina Sherwasina makha thana hairakli Migi Makong Kondona Pamtabu Mitab Emily Mayambo Mihut Oina Tagalakwadagi Manipur Singi Mapam Singda Lengak Leitabani Haina Hangang Assembly Constituency Gi Hanagi Emily Nong Tomam Biriana Fongtokre BJP Korai Mandalna Sindangasi Korai Sajoleka Laiba Ima Laikuri Sangland the Pangtokiba Party Asigi Mipamda Wapamasi ex Emily Biriana Fongtokibani En Birina Makata and Haikibada Housing Oriba Manipur Aruba Piva Masida, Congress na Lengak Leba Manipur Government City, Imphal Mayoldagi Hendokna, Lengak Pangamdre, Masidagi Kansi Harabadi, Apaba Mihut Tagatuna, Lengak Pahenbagi Matam Oire, Lakadreba Mikal Asida, Ahoma Pornaba, Hona Horabadi, Konayasi, Howard Pangamlaroi, Hona Hudrabadi, Konayasi, Howard Pangamlaroi, Manipur Singamati Tam Gimarakta, Sotaribasi, Tong Mandarabutunda, Saukat Poigadabani, Ahong Basi Puraknaba, Handaki Tanja Sida, BJP Bu, Lengak Pahen Leba,
पाहेन्नबा मियामना पार्टी असिदा बोर्ड पीबीयू हाइकी अमरोमदा मियामगी मिफम मदुदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन पुष्पापति अशोक राजू अमसोंग यूथ एफिस स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल सुसक यादुना खोराई असेंबली कंस्टिट्यूएंसीदा बीजेपी की मिरेप ओइना मिखल थेंगनगदोरिबा सुशीलद्रो एलएस याइमगी बोर्ड खोमदना माब मिहुत ओइना थागनबा कंस्टिट्यूएंसी असिगी मियामगी पुनिंग सिंगसिमकी लोनना कांग्रेस सही तरामंगा लेंगाक पायरकपदा साउखत थौरांग मपुंग फान पाइकतरे सेंजार थुमजाना थालबा लेंगाक ओरे मसिगम लेंगाक असि मुथतुना बीजेपी लेंगाक लेहलसी हाइना यूनियन मिनिस्टर अनि असिना मियामदा फोंगदोखी भोट की मतमददी कनादा करीदा भोट पीरबे कोई लेबाक सि फगदगे नत्रगना करीदा बोदगे केंद्र सि फगदगे से कोई अनामदा खनरोयो बहुत हे का लोइबा कोई लावबा होरनेबा असिगे एमएलए से फते लंबी सेंबी दे असिगे सरकार से फते आई कोई बु खनाली आई कोई बु बंद तहली लाइक तमनबी दे चेन फनबी दे ना लावबा होरकने मधुनी सेंस में कोई कोई प्रोसेस से सेंस से हुजिक तकी तो भी होरोबा माइथीना नि खंगना फारसी दौगा हाथ की बनिंग तमने है ना फायर नहीं बनेबा अदो असिगे लीडरशिप दे मीगी मखों बोलगा आइगी फमदो सोइद्र लोइरेना लैबो आतन लोइन मया एमएलए खारपनि गसेलेबा इम्फाल सिटी की अकोबदा ओरिब इसिंग नोंगसी की फिबम सिंग मियामदा खंगनगदोरिबा एलईडी मॉनिटरिंग डिस्प्ले बोर्ड अमा कंगला की नोंगसुक थंगबा गेटा संगाखरे थौरमदर सर याखिब मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी की चेयरमैन ओरिबा खुराई केंद्र की एमएलए डॉक्टर एनजीबी जोइना डिस्प्ले बोर्ड असिना सिटी असिगी अकोबगी ओइबा वाटर क्वालिटी पैरामीटर एम्बियन एयर क्वालिटी पैरामीटर मसुंग बायोमेडिकल हजार्डस की ई पाउसिंग मियामदा खंगन बंगमनगनि हाइखी इसिंग नोंगसित सेंगलक्त्रिबा सिंग असिगी ई पाउ पीबदा नतना डिस्प्ले बोर्ड असिदा एनवायरमेंटल स्लोगन अमसुंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डेगा मरिलेना पाउजिल कयासु मियामदा पीरगनि हाइखी माना मखा तारदुना अथबा मतमदे एमपीसीबी ना इम्फाल सिटी की अकोइबदा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल अमा लिंखलगनिसु हाइखी LED display board से display तो दो जे environmental slogan में आम कोई तौगनी हरिबा में आम दुदी air pollution की vehicle pollution की noise pollution की the biomedical waste management hazardous waste management की and world environment day for every year हाइबा दुदा कोई ना luxury बस slogan में आम दुजो हरिबा display LED display से दा उच्चगनी प्रजा मयाम चरपीरिबा खुदिंग मंगसु मदुगी इंफॉर्मेटिव वइननबा हाइदना आई तौजबनी ngarang phangkhiba manipur lenga ke cabinet mifamna manipur sine policy lising taratrok ayaba pirakhiba masong manipur da film institute hangdokpada manipur gi gov minister bo film for manipur gi selamana thagatpa nungaiba phungdorakli Democratic Students Alliance of Manipur Desam gi President Yauna Mahiroi Manga Tamthina Purakiba police personnel sing Tabaktagi suspend Tau Haiduna Mahiroi Kayana Chief Minister Banglo Tamna Thomjilakre Chief Minister Banglo Tamna Thomjilakiba Mahiroi Singi Kongset Ado Police na Ras Bhavan gi Makha Thangma Mai Kaida Leiba Education U gi Mapa da Thatuna Kongset Ado Mapung Fahan Kidre Mahiroi Lup Asige President Amadi Mahiroi Mangabo Tamthina Purakiba Policing Suspend Tau Haiduna Desam gi Kaisampata Leiba Office Mamangda Nimit Marili gi Mamangdagi Wakan Infam Foundana Lakibane Ngasiso Wakan Infam Pamba Adagi Desam gi Thaumi Singamasong Mahiroi Kayana Chief Minister Banglo Tamna Wakan Kongset Amaga Lunen Laki Mahiroi Sing Aduna Education Yogi Office Mapa Yorapada Police na Mahiroi Sing Adugi Lambi Thatki Makhatana Kongset Adu Sarpayani Yaroi Haiduna Ngayhak Mungnaki Tungda Desami Manga Police Kalonana Chief Minister Unabasatki Kongset Aduda Thoning Daba Thodok Sing Tokide अकोई देसामना अरोई बना अपील तो जनिंग बदी सिंजामई पुलिस स्टेशन की ओसी इंगोसा अमदी एसपीओ रोनिन अथुबा मतमदा थबक्तगी सस्पेंड तौबियो मकोइना महिरोई खुनाइसिबु सिंगबनी करिगुंबा ngasiगी नुमिसिदा हेक अथॉरिटीना करिगुंबा कोई एक्शन लौदब तारगदी हयेंग नोक नोंगानबदगी तांग मंगा सिदगी तोंगानबा मखन मखा कयाई खुंजंग संचननाबा देसामना सेम साबल लोरे मणिपुर लरिबा महिरोइसंगसिंगी महिरोइसिंगा लोइनना लेबाक मियाम को लोइनना कोई पालिबा गवर्नमेंट सिंग मथका खुंजंगसिंगनी
Desam की President यावना महिरोई मंगा बो सिंगमई पुलिस के टीम अमना तमथीना फुरखिबगी थवंगबो स्टैंडर्ड कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की स्टेरल अमना कांदेम तौरपगलना थौदोक असिगी मतंगदा संचलप यहौ खुदिमक्ता यूनियन असिना सवटकनी हाइरकली नाकलमरमद अक्टोबर 9 की मणिपुर यूनिवर्सिटी हॉल थोकिबा खनसेनबगी थौदोक अदुदा मियामगी थवल तौजरिबा साउंड सर्विस की इक्विपमेंट सिंगबो महिरोई खुटपु अमना तुगाई पिरपुबसु ऑल मणिपुर साउंड सर्विस एसोसिएशन की स्टेरल अमना कन्ना यानदब फोंदोरपगलना असिगुम थवंग असि अमहना सर्विस तौबीबा सिंगदा सार्टिफिकेट हाइनसु मखा तारकली लोनना देसाम की वॉलंटियर्स सिंगना कैंपस मनुंगदा लैजबा एमयू की नुपी महिरोई सिंगदा खोनसोप सिजनदुना ngang amadi khut thakibagi thawong adu nupi khunaibu ikaiba pibani haina lawi haina JSC against the implementation of state reservation policy in admission in Manipur University na thadorapa sirlaman hairakli madugidamuk desam lebak miyamda lale haijagadabani su hairi Longlina Elizabeth Laikidaba Sahi Tarahomdo Surpada Manipur Miyamna Mahakpu Ningsingkre Mairoi Ama Oina Tauza Laiba Apapa Character Ama Semduna Fazaba Punsi Ama Sembagi Matau Tai Haina Hanagi Mr. Oiramba Amadi Laikidraba Longlina Elizabeth Ki Apopa Francis Ngajopana Fongdokre Wafama Singasi Tidim Lamida Laiba Little Flower School da Laikidraba Longlina Elizabeth Ki Ningsing Tarom Ama Pangtokiba Aduga Marilenana Fongdokibani Masigi Tarom Aduga Marilenana Little Flower School Gi Mahiri Ozamade Yongi Muse Singna Punistar Yaki Amade Mass Prayer Ama Pangtoki Lunana Laikidraba Mahiri Asiki Mafamda Haikaleka Tamki Francis Ngajopana Laikidraba Longlina Elizabeth Ki Mingda Katsaba Whiting Set Amasu School Asiki Campus ta Hangdoki Panbayaba Amana Little Flower School Class 3 Kakta Tamliba Longlina Elizabeth Lisngani Kumja Ahumgi Nabimba Marida School Gate Tagi Mio Karana Kinef Taukraba Matungda Nabimba Tarani Toida Asibak Sangwina Pankibani You continue to appreciate your life of appreciation of others and yours. We have to communicate with people, and when you ask from your mother, from your friend, from your sister, from your brother, ensure that you prefix a word called please. Nobody will be angry at that. You are given or you are not given. You are accepted or maybe rejected. Ensure that you say thank you. We are human beings. We will commit mistakes often again and again. Never feel humble to say, I'm sorry. Amoromda Longlina Elizabeth na Laikidabagi Tarom Duruk Suba Common Taromasi Mami Artist Association na Sinduna Kiamgai Haibong Makong the Supang Tokre Ngasaki Tarom Adu Ning Thousam Nandakisho Pebam Joyamadi case Inauba Amadi Mark Im Manuna sponsor Taudana Pangtokibane Tarom Sarukama Oina Laikidrabi Longlina Elizabeth ki photo da Laisukar Pagaluna Pena Yakairol Mami Artist Association Gi Saisakpa Singna Saitha Isai Amadi Ahalaman Amadi Aswalana Singda Kudol Port Kayasu Piki Taramaduda Kairao Kendragi MLA Karam Thamarjitna Fongdoki Bada Elizabeth Asi Sing Kakta Ginate Mark Asi Manipur Pumbagini Nesna Hanaba Kuntra Tret Truck Owners Association Gi President Case Inauba Maitena Ngasiki Taramasi Pangtoki Bagi Maramdi Lisini Ahumgi Nabeba Mari the Tokiba Todok Adu Manipur Amuhana Torok Tanaba Pandamda Pangtopani Landamasida Lairiba Mioi Punamagna Wakalsa Lairabadi Singamadi Tamda Santi Lakani Lona Lonana Kanagumba Dabi Amatoba the Blanamadi Block Banamadi Blockette Ki Mahuta Democratic Webamong the protest of Winabasu Mahak Namakatana Apil Toki Sinaba Labada Apunba Lagani Apunba Labama Pamda Santi Lagani Maramaduna Singam Sung Tamda Labri Basin out Singna Singi Pantan Organization Singi Civil Society Singna Nakogi District Sing Chapon of Honda Nalaitana Ban Blockette Tobagi Tabutu with Haduasi Yamna Democratic among the Kongang View Tampakta Labor Kuju Saru Jazage Aduba Tampakta Labor Civil Society Amazon Pantan Organization Sinazu Igi Dabi Pangabo of the Nalitana Ban Counter Blockette Adigi Ban Tawi Mahuta Yamna Democratic among Santan Minasi Singi Praza Singju Saru View Tongan Wakat Sing Taksindana, JSC of M to Amasu MZO and Sangsilakiba, Amoba base Tetbagi Kongzang, Narang Nabeba Ahum Fawada, Sangsilakrabasu, Langang Tabi the Badagi, Hayangdagi Hauduna, Walk to Rules with Black Bateski, Kongzang, Hauragani Haina, JSC Asina Tadoropa, Sirlaman Hirakli. Amarom the government Kitabak Lobada, Dine Harness Scheme Gi, Damak Sada Kun Kaktuna Tambi Haina.
Electricity Department Diet Harness Association gi chair amana Manipuri Chief Minister amasung maineba singi puning singsilakli. Government Primary School, Secondary School amasung college sing awang thakta thamdana education gi mangal chauna piba ngamlabadi lamdamasi da thokliba thoknida ba thawd wathok singa sigi masing hantarakani wapamasi yairepok laimanai da pangthokpa multi-purpose hall sangabagi thoramda Andhro Kendra gi MLA TS Yam Kumar na phungdokibani magna makha taraduna lamdamasi gi organization singna nisa thingna ba sangsileba khongjang asigumna mahiroi singda lairip ningthina taktaba school sing amasung school sadaba gi matangda ihau haurabadi amuk hena fagani haiki sago thaurangi lamda assembly constituency hompuga yengrubada Andhro Kendra si sotharamba yai adabu education gi lamda di Andhro Kendra si awama thakta lairi haiki Laimana Youth Club yari poknu sendana pangthoki ba thoram aduda Lok Sabha gi MP Dr. T.S. Mainasu saruyaki Hujik Manipur da kasu mi paningai leite Congress na hujik koi Delhi da pai ji hata ki tam se masi koi ki lila drama ta koi hap thaba go mani kita manam Delhi da pai ji mathang ka tum pai la ka honorable MP ji mathang daga koi pai ba ka da Union Cabinet Minister koi oibe yaraba and one koi ki mamang ki tam da so Union Cabinet oibe ya bani adu bolai ba tim oige de mathang ki tam da di adum oige ni adu ga hujik Manipur da so Congress sarkar se adum halakan hujik Manipur da Lilong Higher Secondary Madrasa the Chemistry Department Oza Wariba Muhammad Abdul Qadir bo Lalibu October Tarfabagi Manungda School Asidagi transfer Taudrabadi Banyaun Akan Khongjang Kaya Sangsilagani Haina School Asigi Students Union Gisiramana Section 1 Tamlakli Ukhrul District Mahila Congress Committee na Sendana Nomagi Oiba Block Level 7 Amangasi Pangthokre Loinana Lakadar Bilisini Taratarit General Election da Congress Party na Amuhana Government Semgani Haina Manba Pradesh Mahila Congress Committee ke President Loitomam Tilotamana Phongdokre Singmerong da Laiba MAT Hall da Pangthoki Bataram Aduda Ukhrul District ke Manung Sana Laiba Assembly Constituencies de Lak Patongan Tongan Mahila Congress Committee ge Miyoi Kayana Saryake Tharamadu Saryake ba MPCC ki General Secretary Suoriba Parliamentary Secretary Victor Kaisingna Congress Government Asina Paikhalaliba Sakat Thaurang Kaya Asi Singthabagi Loiba Nairoi Manipur ge Khwaidagi Chanaba Political Party de Congress Party ni haiki Athoba Mitunglen Luna Saryaki bi Tilotamana Hai Ukhrul District ta gun culture na Miyabu Namthaba Yaroi gun culture gi mayokta nupi singna lepnaba warip lobagi mifam amani hainasu phongdoki Atopa political party mayam lairiba akoida nana prachar tokna bo honariba dhamka tawraga political mileage lowna bo honariba asigumba team mayam sidagi akoina ninghanna dana thabak junction gadabani Congress government lakani lakadoriba Manipur ge assembly election sida aduna sushoy shoydana lakadoriba 2017 da halakadoriba Congress government sida Ukhrul district ki oina su ahum maksit karak laga khoi Congress ki sarkar gi sida yawhal laga MLA ahum makse yawhal laga angamba level da nupi singchina honna nanaba haina adogi warep ninga si launariba se gun culture laire haiba mi se mi chama gi manung da mi manga khaktani aduna maduna dominate tawna bo honna basidi akhoi nupi singna yaroi haiba resolution da ninga si lauri se Cycle Assembly Constituency ki oina BJP ki merep oigin hena asa tawriba ti pauzelet tauthangi election campaign committee amanga si semkhri loinana kendra asi ki merep oina ti pauzelet tauthangbo kendra asi ki khulakpa sing search leader amasung kendra asi ki naha singna sawatkani haina lauthokre nauna semkhraba campaign committee asi ki oiba mifam amanga si minithongda laiba sana vengta kanan vengta pangthokre mifam aduda cycle kendra ki Manung Sana Laiba Naga Amadi Koki Khulsingi Khunbo Kulakpa Amadi Search Leader Amadi Naha Kayala Saruyaki Mifam Aduga Marilenana Paumi Singh Unab Amada BJP Manipur Pradesh ki executive member Oriba Ti Pauzele Tauthang Hai Cycle Kendra ki Oina Miyam ki Mihut Oriba MLA Ayamba Kendra Asidagi Oidabana Kendra Asi Hiram Kayada Sothari Kendra Asi ki Miyam Hauzik National Food Security Act Amadi Right to Education ki Khudong Saba Fangdana Lady Loinana cycle Kendra asi yamna sensitive oiba furup kayana punna khundaba oiba furup singi marakta amatu oiba apunbagi oiba sakhotpada thajaba miyangi mihut ama laibagi tangai fadaba lai haina ti pauzelet tauthangna phongdoki yaran ba first time da ekogi ason kilong karme aduti cycle original mini hojik
mang matang da kara iba hong sai pu si dongal om su bata jam thong hoki do khumang phao even do khumang phao hoki das makoi mi mari sima sai kul kendra ta pok banate makoi si atok atok badi la aga khoi gi sida khoi sida makoi gi landing to raga business center gumna sai kul si sana khare imalai pak egi lam se ena nu sidragati kanana nu sibigadra hauji matang swaida break matang lawsake manipur madi malim ga tonga tonga i pau singalone laikoi break ta yamna tuna zarake impact news po meng ta da laibiu Ozam Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozam Lipsap group na puthok saba Ozam sinabiyo break matungda taram uksari ozama khata pauda Bangladesh tamna humjilakli ba akan manonu sitna maram oiraga awanong pok yauna West Bengal Odisha madi Andhra Pradesh da lalibanu minini humni da akan manong surabiyai hairi India Meteorological Department ke official sangi matung ina laliba pung konmari fawagi manungda akan ba nonglenu sit oina humjilakpagi asoba oithokpa lai hairi Center na awang nongpo ki state government singda laliba nabi mabanga masung tarukta maru oina Manipur Mizoram amadi Tripura da akan ba nonglenu sit kelonena nong surba yai haina khang khre hairi lonena state government singda mekup na hom singna laina basu khangala khre hairi panme yabadi hauke baname tarani asigi manungda masina tararak suba nong sit oiri Laliban Nabi Batara de Tarama from Fawa State Youth Hostel Solek Kolkata da Pangthokadaba RD Paid Camp Isni Taratar Taratrekidabak Kangalaba Manipur gi NSS volunteers singna Manipur team gi officer in SARS Oriba Dr. TS Bimol District Coordinator da October ahumda briefing program gi damakta report togadabani haina State NSS officer gi serulamana Kangalakli Thasgi Anida Andro Karam Laikai the Laiba San Joseph School gi Andro Bazar dagi Headmaster Thoksom Bon LS Ibungo Singha Chai Nipumanga Apokpa Sahi Apokpa TS Gaur Singh Haidabami Asina School Asigi boarding the Laibi class 7 Tamlibe Mahiruni Pimasa Asibo Moles Tawi Haina Maral Siribasi Aran Bani Haina Thoksom Bona Sengdorakli Thodok aduda miyamna thina phubadagi hauzik palace compound da leiba advanced hospital da laikanari babona makhata na phongdorakpada sayasig October thad school asigi tam exam da oja amana mairui nupi masa asidagi note tauba fabagi thodok su laikre masina maram oiduna mairui nupi masa asina sarap thakpadagi hospitalized tauba phawba sarap thakpadagi hospitalized tauba phawba laikre Maduna Bona, Mairuni Pimasa, Asida Oza, Ama Oina, Anabagi Seva, Pava Tobiki, Todo Adogi, Tungdasu, Mairuni Pimasa, Asina, boarding the mobile phone, Paidamagi Mahakna, Pava Yaukre, Ozama di Mairui Anigi Marata Ladiba, Senglaba Mari Amabu, Kanago Makarana, Amabu Kali Taisinduna, Hatlagi Matagum Pubagi Todo Asi, Yamna Piende, Masida, Manipur Ladiba, CSO Singna Achum Sumda, Putopinaba, Ponam Apil Tauki. Over court pa book nai khole kok chi e dumai tawdagi second period lor loraga dum mahasina dum sanction laga like hibadagi aina as kamai tawre hena ai boring da ma sangib da mogi ojai bom chagi ni pi lai sanction le ngang je kamai tawno yengbiru soloina ai thajengki adi matung da ai muk sange samwan da magi marai bak pai adagi magi mabuk da karagai jagai da nai hebda magi area sigi area sina nai na ina khara melame Iram sida maram sida ai karim ta khang balai te sam samna dum lai aina wangang mukan be tabidana anta ai hona tawri ba thabak sidi pura torture ai bo hat ki hebagi intention na tawba male masi
Amakak poksabi masana pibu izat mangan biki haiba thaudokta chenaba mapa court putholakpada just leramdabadagi jail da mupukre masagi sei tara manga da ngairibi masana pibu izat mangan biki hariba Nipan Sabha Sam Regiment ki habildar oina thabak torbu pa du ngasi uripo serap court laiba district and session judge Imphal East da puthoki senari manupa adugi hearing Sathanaba district and session judge Imphal East da puthok labasu just laitabadagi judicial custody da laibana jail da Lainaba jailda amukpuki Masanupi is at Mangan Biki Haribanupa Aduna Kota Putok Tringaida Yamlabanupi Kayana Court Complex Ki Mapalda Ngaidan Lake just later court Mapalda Putorapa Matamda Nupi Sing Aduna Jail Gari Kamge Tauki Lunena Yaning the Bagi Kolau Kayasu Lauki Todo Osi Hokiba September Getang Tara the Imphal East Mapam Amada Toki Bani Todok Tuliba Matung September Taramapanda Masanupi Aduna Masa Matanta Sijaragi Haiduna Makota Tangna Lenza Badagi Kanglak Pani Hairi Laliban Nabi Matarukta Sayasiki on state level National Talent Search Examination State Talent Search Examination Amasung National Means Come Merit Scholarship Examination gi Sangying Sing Manipuri gi tongan zone tara hom de pangtholakani haina Director of Education AS na thadorapa serlamana khangalakli lunena India gi one nomata da pangthokadaba Sangying Sing oibana numit asida kanagumba organization amatana ban blockade shutdown singba amata tawbidanaba serlosina appeal tawrakli Sandel district ki masi subdivision da laiba Karong Thel Junior High School da digital smart board classroom laiba district asigi ahan school oire upgradation of junior high school smitramanga tarataruki makhara sakiba kambuda sijinaduna mahi tamnabagi classroom adu ngasi autonomous district council school inspector TK Mosilfana hangdoki Sandel Autonomous District Council na sindana pangthoki ba classroom hangdobaki tharam aduda council asigi makungthong official sing school management committee ki members sing ozama sung mahiru sing sabiyaki computerized classroom adu hangdobaki lonena computer amadi digital smart board karam haina sinakadagi haibagi matangda demonstration su pangthoki Loktak Parpu Kannaba Madi Yangsinabagidam Mangana Sabatim Ama Ministry of Environment, Forest and Climate Change na CMLE Timasi Atamatamda Loktak Pat Laktuna Yangslagan Lunana State Government Mailanaba Agency Singamadi Atai Stakeholders Singasu Wari Sanagani Hairi Wari Sanaba Adida Loktak Park Akubada Labor Musingsu Yawani Hairi Lamdamasida Ahan Buena Putok Sabat Sama de Sama Organic Oiraba Micro Magic Multi-purpose organic cleaning kauba cleaning solution ama ngasi miyamda sinakre mezo khulla laiba Manipur Police Club ta pangthokpa achamba thoram amada Lamphel pat laiba ICR gi Joint Director Dr. Narendra Prakash Kalonena Green Biotech Eco Solutions Private Limited ki Joint Managing Director Dr. Asyam Sundari Devi amade Gita Sori yumnamna cleaning solution asi miyamda sinaki Mathang say listening Taratari Angan Masaruk the Pangtoka Doriba Taramato Suba Manipur State Assembly election say loan Tingraba KCPMC Liberation political boycott Tauri Amati Masidagi Miam Lava Levi Haina Lubasigi Information and Publicity Secretary Kamaret Lansen Metaina Tadorapa Cherlamana Kangalakli election Sigamari Lenaba Tabak Torum Saksanaba public meeting camp hangmada singba amata tawayaroi athing basi Manipur da ladiba political party khudi makine haina sukhangalakle loinana boycott asibo tugairakpa singbu su chapchana thengnana ba sem saba lori haina sirlo sinama khatana phongdorkli hauzik ngasino bagi ba sana bagi pau Tarasuba Jadonang Memorial Football Tournament ngasidagi Thamiban Athletic Union gi sanabungda pangthokpa hokre Zelarong Football Association amasung Jadonang Memorial Football Trust anina sinduna ngasidagi pangthokpa haukiba tournament asida football team kuntrama thoina athoyen tanagadori Deputy Chief Minister Gaikhangam
Thangmeban Assembly constituency ki MLA case Joy Kishan Hill Areas Committee ki Vice Chairman Z ki Khonbau Niumai Parliamentary Secretary Victor Kaising amasung Tamelong Assembly constituency ki MLA Jamilong Panmai galonina Football Association amadi trust ani asigi masnaiba miyoy kaya nga sige tharomaduda saruyaki Tournament asigi ahanba match oina Namthalong Youth Club Stadium Road amasung Somong Kabu Youth Club anina lamba taunaki Taramatay suba Manipur State League ngasi Kumalang Park Menu Stadium sana kiba League match amada Sagoma United Mai Pakre tournament asigi ngasi sana kiba yangkaite suba League match adugi ahan half fawada Trukpo Nambol gi Sanaroi TS Ratana match ki ahom suba minute tapanjil ama sanduna mangjil thakraba matungda match asigi ani suba half ki Manipur taruk suba amasung mapan suba minute singda Sagoma United ki Sanaroi Singthang Kom amade Ladram Lohana Mar anina panjal amom sanduna Trukpun Nambol bo panjal ani amada maiti ba pibangam kibani case ingosa Singh Memorial Trust ki sendang makada All Manipur Football Association amfana sinduna sathaliba State League asigi ahing Kumala Park Main Stadium da sanagadaba yangkani pansuba matchta traw kwa kathilamadi nisa thamiban anina lamba taunaragani Youth Progressive Organization Sora Kunmathoi Suba Thangjam Bir Sandar Memorial Winners Cup ki semi-final sangkre ngasi Tumuyen Kulen High School ground da sanakiba match amada away match oriba Youth Progressive Organization Sorana home match oriba Katomai Football Club Tamuyon Senapati Bapanjar Anisino da Maiti Bapiki semi-final sangkraba Youth Progressive Organization Sora gi Sandaroi Muhammad Ali Khan na match ki hombon thoi sarpamasung marpum mari satpa minetta Minasina Mai Park Nabagi Panjal Ani Dusan Kibani home and away basis ta All Manipur Football Association Sendila Pang Toliba Football Tournament Sigi Hayang Kumalang Park Artificial Turf Ground da Rising Athletic Union Rao Larimam Laikai Amadi Highway Stars Union Thawbal Anina Sandaragani Haina Amfagi General Secretary Thadorapa Sierra Kangalakli Konipan Suba Senior State Level Archery Championship ngasidagi Kumalang Park Sports Complex ta Pang Thopa Hokre Championship asigi ngasi sana ke 50+50 meter men's Indian round da Assam Rifles ki M Sundar PC ki CS Johnson amasung Assam Rifles ki P Hero bahariba Asher ahum asina first second amasung third position ta ki 50+50 meter women's Indian round dana Sikagi CS Deviana first aduga YC P Sonia amasung S Nirmala anina second amasung third position tabangam kre Championship asigi women individual Olympic Indian round da Sikagi CS Deviana first aduga MPS sigi H Raspiari amasung M Aruna anina second amasung third position tabangam kre Manipur Archery Association asindana Kumalang Park Sports Complex da satariba championship asida tongan tong unit singdagi lakpan nupamasa amasung nupimasa archer humpuni thoina sar yari hayeng satariba championship asagi makha tab matching sanagani Laliban Nabi Matara de Taramapan Fabas that Youth Hostel Solek Kolkata the Pangto Kodriba RD Period Cam Trati Gidamakta Kangalaba Manipurgi NSS volunteers sing the Manipur team officer in SARS Oriba Dr. T.S. Bimol Singada report Tauranaba said NSS officer Gisaramana Kangalakli Taruk Suba Sub Junior Boys and Girls Manga Suba Junior Boys and Girls Amadi Ahum Suba Men's and Women's District Level Boxing Championship Kingasi Sub Junior Girls Semi Final Boxing Sanabaloi Kre Championship as Manipur Amateur Boxing Association Gibiyang Makada Imphal District Amateur Boxing Association Singmerong Kongnang Karakter Sinduna Kumalang Park Boxing Arena Dangasiti Sanakiba Sub Junior Girls Semi Final Boxing Gi C10 46 to 48 kg da NSA AG L Susmita Amadi A9 44 to 46 kg dana KMDC gi NG Rima final sangmangam kre Championship asigi A10 46 to 48 kg da KMDC gi H Monica aduga weight category asida NSA gi L
Mansi Hariba Sanaroi Ani Asina final lama taunaragani Sempesi basida tongan tongan ba unit taretagi nupa box humdra humdoi amadi nupi box nifu humdoi nasar yari hayang sempesi basigi makhata ba bout sing sanagani Sahi yang kaya masung hompogi matak talay basingi oiba hanga masters kendra wise lekam knockout kang tournament sunitara taruk ngasidagi kawada layba iwado moirang pok pasanglil kang sang dahau kre hari ba kang tournament sida pundatim tarani thoina sar yari ngasi ahob numita kundrapum kang kun amasung singjamai kang kun anigi marakta akan mamong dalamba taunaki ngasi ahan match adu kundrapum kang kun singjamai kang kun papanjal tarani thoi tarukta maidi ba pi kre Hausi Arobada Morba Palmona Pizari Sports University Sabada Matamasu Yamna Tengta Liba Sigitaika, Stat Government of Bugada Haina, Union Minister Visa Governor Fondo Cray. Kautruk Tabu Oro, Yaitivi Local Dab Oro, Centerna, Atamatan Sports University Saba Hoviro Haina, Seminsa Ibovina, Fondo Cray. Hayang Pangtoko the hearing and Amazon assistive devising Yatopaki Tormasina, Anoba world record Ama Tamgadori. Amazon Nabimanga, Amazon Taruk, Manipur, Mizoram, Tripurada, known in the Sikalun and Akamanong Sunabia Hairi.